seorang anak red kode merah. Selamat sore, silakan menepi ke kiri sejenak. Mohon izin jalur tengahnya. Silakan menepi sejenak. Ditahan dulu Pak, ditahan dulu Pak. Ditahan di kiri saja Pak, ditahan di kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Rofi. Hari ini kita akan pendampingan ambulan dari RSUD Kawali tujuan ke RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya dengan status pasien seorang anak red kode merah. Ini sangat darurat. Bismillah, kita bantu. Walaupun tadi sempat hujan ya guys. Bismillah, kita tunggu unitnya. Semoga diberikan kelancaran dan keselamatan, amin. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Terima kasih kepada para pengguna jalan yang telah memberikan jalan prioritas untuk ambulan. Bismillah, kita masuk. Selamat sore, silakan menepi ke kiri sejenak. Mohon izin jalur tengahnya. Silakan menepi sejenak. Ditahan dulu Pak, ditahan dulu Pak. Jadi ini adalah pasien rujukan ya guys. Jadi dari RSUD Kawali menuju ke RSUD Dr. Soekarjo Tasik. Kita belum tahu nih penyakitnya apa ya guys. Tapi yang kita tahu informasinya itu anak kecil dengan status kode merah gitu. Bismillah, semoga selamat sampai tujuan.
Alhamdulillah ya guys, belum terlalu padat nih. Semoga silakan ditahan di kiri Pak, ditahan di kiri Pak, ditahan di kiri Pak. Terima kasih. Ditahan dulu Pak, ditahan dulu Pak. Di depan ada yang bantu juga guys, tapi kita kurang tahu beliau siapa gitu. Terima kasih. Selamat sore, silakan menepi ke kiri sejenak. Mohon izin jalur tengahnya Pak. Silakan menepi ke kiri sejenak. Terima kasih. Ditahan di kiri Pak. Ditahan dulu Pak. Terima kasih Pak.
Ditahan di kiri, Pak. Ditahan di kiri, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Aduh, ada yang nyebrang. Ditahan dulu, Pak. Terima kasih. Selamat sore, silakan menepi ke kiri sejenak. Mohon izin jalur tengahnya, Pak. Silakan menepi ke kiri sejenak. Ditahan di kiri, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, silakan menepi ke kiri sejenak. Terima kasih. Ditahan dulu, Pak. Ditahan dulu, Pak. Ditahan dulu, Pak. Terima kasih. Silakan ambil kiri, teh. Terima kasih, Pak. Ditahan dulu, Pak. Ditahan dulu, Pak. Terima kasih. Silakan ambil kiri, Pak. Ambil kiri, Pak. Ditahan dulu, teh. Ditahan dulu, teh. Terima kasih. Ditahan dulu. Ditahan dulu, ditahan dulu, ditahan dulu, ditahan dulu. Ditahan dulu, teh, di kiri, teh.
Ditahan dulu Pak. Selamat sore, silakan menepi ke kiri sejenak, mohon izin jalur tengahnya Pak. Ditahan di kiri saja Pak, ditahan di kiri. Ditahan Bu, ditahan Bu. Bapak punten paling kiri Pak. Ditahan Pak, terima kasih Pak. Bapak punten paling kiri lah Pak, sakedap Pak, terima kasih Pak. Ditahan dulu Pak, ditahan dulu Pak. Ditahan dulu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pasien kondusif sampai di RSUD Kawali. Kita doakan semoga pasien lekas sembuh dan keluarga diberi kesabaran serta ketabahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.